السلام عليكم هفاري نجا از خوازم يرو السر مجارك كلا كريم بسكنم مهم بسكنم لورا روج بروج زماني ما عندك تبيين جبو فيجي هم دخوازني كي بالا انسان بكشين سرفي جوان بالا بيجي بكشين كاس سببي ويسدمي وين چنه هم سروان بسكن وهم كانوا بقالوا هم چاريه كي كانوا بين كان فين هم كل سرفي بسكنم هم يك رئيس بكم عمل چاريه كي بقرن هشمندی که زمان تونه يعني هجمندية كزمان تونية چما تونية في چاوي يعني كليدنارن دبيجي مقصد زمان دبي راگهاندنه يعني تركي دبيجي iletişimi اش خو كيجا زمانا بامكان في راگهاندني پيك بينن وي هاويجي نحوجي كرمانجي دبيجي لبري حقيقة دنوري لورا زمان پاشاروجا مبا گريداي هشي مره و پاشاروجا مره گش دوی زمانی ده فشارتیه اگر مروی زمانیش بیلده که او پاشاروجا گش بونداده بش سیمره داره چاندا مره سیمره داره جبوی اف نه سببک راسته غلطه یکادی جی اگر وره به ایرو زمان دنیا هما مفیجی اکثر انگلیزی هر کس سر انگلیزی پیوه ویش تو ملت قبول دکه کام دف زمانی خبردن هر کس برای انگلیزی بعلمه تنه انگلیزی نه کس ویا قبول نکه چما امیج در زمان بردو او به زمان کتنی تنه پیون کایجام صدمان نه گودار کن فیده تیده تونه yani feyde tede tune براستی feyde tede heyli beli ne avantajı ke ne sude kem kajibsin çima iro gelek insan به زمان kurmancı تینا گیجیاجی قبول نکوی چکی به تصفیق چما ایرو تو کورس کرمانجی به پرفد که کس خلی ناگرنای لیبری تو کورس به ماتماتیکی وکه یعنی زمانه کی دینه انگلیسی وکه یعنی تشکینه وکه اوتوی به پرایجی ملت خلقی پرا بده وروی زمانی جوی تسی هم به لیبری تو کرمانجی دکه درس اتوبان دکه مخابن سدی یا یک دو یا نای درجی برده و نخواز وره آد داجی مثلا ویجی ایرو ام قنالان و هر زارو کنم دو پی ویاجی مچه کری آوا کری براسی از ویجم هگر ما خباتا خلصر ترکی آوا کری با ام قصای بیر بشتغلیا بلکی ایرو نه حفظ حیست آبونه یا جی هزار آبونه بلکی با 10,000 آبونه چما خیر خلی دیگره ایرو بلا کرمانجی کس خلی نگره و بلا فیده جیتی نامینی کس خباتی وره آلیکاری جی ناکن و خباتی وره جی ناکن و در جی بردن جی بوی جی سودی جی ناسین دبی جی فیده تیتونه در جی بردن کام سبب دنی گدار کن زواج اره سبب دیجی زواج چما زواجه لورا بری تشتی اسفهم دکم وقتی دکیجمی انسانك جوالاتك بياني غريب باتا جمع زمانك دني بزو جوابات جمع ايدي زماني خوشبير نكراجي دنافي مالباتي ده بكرمانجي هندبو دعالمي ايدي بحياتا خو بكرمانجي دوام تكر ليبالي يروام دنارن مخابن زواجك چيد بيان ظلام بيكا بياني را يكا نجادك دني ارقك دني را تزوجه زمانی زلام زمانی خوان داد که قلب سر زمانی یعنی جنکتی ایجا زمانی مالباتی گشی قلبی نسر ترکیه یعنی زمانی کی دنی دز و مالباتا گش دز وی زمانی برده و ویا عمل دک مالسف کام سبادنی بودارک زارو قلبی نسر ترکیه زاروک چه قلبی زمانی و قلبی نسر ترکیه لورا توليدنا ري دبستانا دا دسكاكان دا يعني ام ويجي التلفزيون ده زيادتر بتركي راد برودنن بير حاشر نشرن جبوه ويجي زماني وقلبي سر تركي ويدي وان د بيجي خو مجبور دبينن بوان تركي بيبه يدي درجه كرمانجي بردن يعني خو زماني دني دغري او فيها وي دوام دكه لورا تو زارو دبیج مثلا میشه هر آوه که بین اگر زارو گویا فهم نکه جارا که دو جارا سه جارا تو دبیج چه ایجاد تو دبیج هر جمر سویه که بینه تو
tu de ji avê berde tu ji wî zaroka ji mersûyek min ji bo çi ji bo zaroka ya fêm bike va tişkî pir basît bû biçûk min got lêbelî maalesef mixabin her derva problema mezin dibe û di nav gelê me vela dibe ev jî sebebeke girîng e îja kam sivadinê jî guhdar bikin. Zarok fedî dikin bi kurmancî bipêvin. Em vêya jî dibîzin gelek zarok êdî ji ber ku mamostê wan di dibistanê de bi wan wî zimanî peyivê û wexta va zaroka dere dibistanê ji xweşkiyê xwe Tirkî nikan bibînin ziman îfade bikin êdî ji zimanê xwe dûr dikeve ji kurmancî dûr dikeve çima dê bira ez Tirkî baştir berim û li ber xelkê jî fedîkar nebim mehcûm nebim û ez xweş xwe îfade bikim û ev jî dibe sebebek ji ziman dûrketinê. Kam sebadinê jî guhdar bikin. Cudabûna herêman. Cudabûna herêman çawa dibe sebebek ez vêya di heyata xwe de min dîtê û ez jiyam ez ji bo wê zanim lewra ez ji Mêrdînîm ez ji Lêrikê me wexta bi jîştiyê nû ez tayîn bûm çûm Şirnexê Bêt Şewabê mitimî ez Kurdî dipeyivîm lêbelê hinek gotinê me hevdû nedikirtin ne nêzîkiye bû zimanê me piçekî ji hevdû xerîb û cuda bû carna ne carna bema heta ji min dihate ez nexweşxanê jî ez bi kurmancî dipeyivîm bi Kurdî dipeyivîm lêbelê xuta carna ez dipeyivîm ji ber ku wan jî zimanê min carna rehetî fêm nedikire digo xocam dixwaze em Tirkî peyvê ji bo em hevdû baştir fêm bike ev jî çima ji ber ku gotinê me hinkî ji hev dûr ketiye û perwerdehiyek eğitimek navendî tuneye zimanê me jî her gidere hinkî ji hev dûr dikeve li gorî herêma ew jî dibe sebebek însan ji zimanê xwe dûr bike ji bo hevdû fêm bike ji zimanê xwe dûr dikeve xwe li wî zimanekî dinê ê rehetî hevdû fêm bike xwe li wî zimana digire ew jî dibe sebebek ku em ji kurmancî ya jî bi Kurdî dûr bikeve ez hîn jî qala zaravaya nakim lewra ew jî problemek hîn mezine mesela çawa hîn mezine yekî soran belkî li herêma pirtûne lêbelê zaza gelekin tu ew digêje hev tu zazakî nizane ew jî kurmancî nizane ê çawa hûn hevdû fêm bike erebî jî nabe a rehetî mirov hevdû fêm bike Tirkî dimîne divir de jî em xwe îja Tirkî dixelibîne em Tirkî dewam dike halbuki ew jî bi pirsgirêyekek lewra lazim e me ehemiyetê bide vana jî û kanibên zêde bike. Kam sebadinê guhdar bikin. Civîn sohbet. Civîn sohbet çawa dibe pirsgirêk problem mesela bêje yan komelek olî ya jî siyasî be xwe lê digirin xwe çawa lê digirin însan tê sohbet ya jî vê civînê rû dine îlim yekî biyanî ya jî yekî xerîb ya jî kurmancî nizanî ya jî em vê ji Türk e tê rû dine ê axaftanê di peyvê çi difikire ya dibe zana kurmancî peyvim viyê Tirkî dipeyvî fêm nake ez çer bikim ka Tirkî peyvim bira herkes fêm bike ev jî dibe pirsgirêkê dibe problemek lewra îro yekî dev ji Tirka ber de ê milletê me kurmancî nizane gelek çêbûne ev jî dibe problem em xwe li Tirkî biqerbîn û em ji dev ji kurmancî berdin maalesef lazim e em ji vê re jî çareyekê bibîn. Kam sebadinê guhdar bikin. Zimanê bazarê dibistanê skakê bi Tirkiye. Zimanê vana çawa bi Tirkiye mesela dibistanê di zarok dare êdî xwe li Tirkî dixelibîne lewra tê bîra me heta em mezin bû em bû hevdeh hejde salî lîseyê jî wê çaxê jî mamosteyê me xuta me tiştek Tirkî fêm nedikire ji me re kurmanciya wê digot me fêm dikire lêbelî îro zarokê dere em ê ji dibistana seretayî yan îlkoxulê ew tê malê ji bo tu peyva kurmancî berguhî bixe tu di tehabê tu zorê dibîne tu nikane çarekê bigere lewla wa zaroka li dibistanê em ê ji heft roja û 24 saeta belkî bi Tirkî mijûle di televizyona bi Tirkî mijûle derdikeve siqaqê hevalî bi Tirkî mijûle ew jî Tirkî tê digihêjî wiya wî emel dike wiya wî dewam dike mesela jî cana jî milov der cîkî xerîb çawa xerîb mesela îro em bêje Elal azîzê me ez xuta derim bazarê ez yekser nikanim kurmancî xîtab bikim çima bazarê gan kava Türk zazayê kurmancî çi em nizanin yani em hevdû fêm bikin dibe belkî xele jî bê fêm bikin yek welew ku ez qusayê vê qadê de hesasim jî ez
هستیارم جی از غیرت کم لبله تو یکسر بلکه نکام به کرمانجی دست پیوی بکه افجی دوی پرولمک کرمانجیش حیات آمجی آمدر که و امسر زمان کی دنی تمینن مخابن کام سوا دنی گودارو کن درفت باش بکار نانین ام چوا درفتا باش بکار ناینن مثلا تیبیرام 10 سال بری وقتا تشنا ماتریال دگریام تشی کرمانجی ما پر ندیت براستی جی کیم بون لیبلی وی دمی کی زیده بوی الحمدلله مرو هین هیسانتر دگیجی ما وی چاقی درفتی وشان خانه یان ویجی یوتیوبان ویدیوان مدیا انجواکی کانی و کاربانیا ایوی دمی پر باش بکار نانین و هنکی بارکی گران سر ملی مما ایروجی ام درفتا هنکی بکارتینه لیبلی ای ام ویچا ای لی گودار بکه ای ام ویج مشتری وی کاری به کم دبه و بلکه 10 سالینی 20 سالینی باید هیچ کمتر بده مثلا ویج 10 سالینی بلکه وشانخانه زیده و پرتوکیتی چاپکارن زیده لیبلی ای وانا بکره جمارا وا کم دبه او جی پروبلمک مثلا لازم ام دیاجی چاره کی بگرم وی ملتی لسر وی زمانی بسکنین لورا هر گداره کم دبه یک آتیجی وقتا 2013 داوزبی بلکی وقتا درسا بجارتا و کرمانجی یعنی سشمالی درس او فرصتا چه بو هنکین امیچا ویژن ای خل کردی دکرن خودی قاشو اف بویخود کردن حالی که اف نه مسئله بویخود کردن بو اف مسئله لی خودی درکتنی بو لورا بلکی وی روجین خودی لوی امکانه درکته بانا بلکی ایرو گلک زاروکا بویش مندیه بلکی اینکه خوب پاراسه بلکی مکتبی قنابه کرمانجی نتشکی جی فدی باتا فدی کرن ایواره بیدیتا اولی خلی بگرتا ایلی بلی او دفتاجی چو ایرو مثلا بیشن از خوازم تشکی بیش بلکی بوا غریب بیلی بلی او راستیه که مثلا ایرو ترته کردین یعنی گوری من ولو که ها دولتی بجی غزمته که باشه خوشه تینی جی چه ماز بیدی بیشم هنه که ویاجی بوی خود که هنه لی بلی ای ویا بوی خود که سرناوی چی دبی وا دولتی بوی خود که قالوا واني بياد كان لقناه دولتي واني اگر قد جهدار ناكن واني تركيش قد جهدار ناكن تجاري ام فيش درفتي نادوان ونار جهقل وان جوار بناكن از وانا بلكي فهمك لي بلي مخابن سدين نود نوري دار الواني ني جدار دك تركي جدار دك بيشار سكت خطات بي اكل ماجي وا دولتي ها دبي با بروباغندا دولتي دك بلكي هلبت اوش خرد بروباغندا خد كلي بلي دفرده مقصد عمل چیه هم کرمانجی پاریزه افجی جی یک سدمه که کام سدمادنی سبادنی گوداری بکن تنبونا امکانا تنبونا امکانا جی پرولمه که لورا هر فرقه یعنی کومله یعنی جماعت یعنی همیجن جواکین همیجن سکولر خلطش کی دگری او جی خلطش کی دگری چما دبی امی وی فکر خو پیش و خطا ویج دکه چواد به خود قلبین زمانی که دنی دبیجم خو مجبور دبینش بام همیش عالی کران طرفداران زیده بکن او جی مجبوری خود بین خود تشکی دنی تقاومین لی خود درکبه یک جی او یک آدی جی ایوانی کرمانجی جی وشانی دکه بگله که وان سر سیاستی تنی دکنه چما دبیجم هاوی سیاسی گره پیش کنه حالی که این زمان خطا هر یقین بک سیاسی نیست بوشه شکل میدان نامینه جبوی لازمه کی خودی امکان به لگور فکرامه و قنالی خو جبو زارو کن کی آلترناتیو ازیده بکن نحو جی سیاست ایجاد ورده و لی خودی درکه و امکانش زارو کارچی بکن و زارو کن کی بر کرمانجی هر و کرمانجی بینه که و فیده جی بینه لیبلی مخابن جبر کو دولت و امکانه هندکی ده و وانی امجی امبیج امکانی خو قواتا خو له جهیلک دنر دشینه اف امکانات دستی من نامینه او جی ده پروبلم مزن و اف جی ده سببک مخابن کام سوادنه گهداری بکن فکره تیره نکردن زمان یک عده جی انسان ده فکر یان جی امجی یکی کرد کرماج فکر دبیجه زمان کرماجی تیرا مناکه از بینجم بلکی تیروانه کلی بله تیرا حیاتی دکه چما بلکی ایو دفکرن جبر کو دنیا کی مدرن بوین نوجم بوین و دبیج بلکی اف زمانه تیرا پروردهی تیرا وشانان تیرا تلویزیون نکن لی بله
tiştê nûh derketibe tu ziman ji xwe têrê nakî ji hinek zimanê dinê fêdê dîsînî sûdê dîsînî wî havî pêşedaro cîz ev dike. Kurmancî jî ê werê bibe bi îzna Xwedê lêbelê ji bo jiyanek normal a em ji asayî de helbet kurmancî têra me re dike çima yani mimkûn e gelo em ji li 1000 sal 2000 sal 3000 sal 5000 sal gelekî milletekî li ber darekî bimeşe oyê navekî wî darî neke. Ev ne mimkûn e yani çima yani ya gotî bi va sêv ya gotî va portuqalî ya va em ji dêlî tirî ya îlle me vê navek lê kiribe. Yani ne ya jî evê bergihayekî meşabe gotî va kereng ya ji va strî ya tişek gotî be lêbelê em îro dinarin ji ber ku em jê dûrketine em navê civakê de tune em hekî hayata modern em entegre dibin em ji wana dûrketine û ew têgihana wa qewramana hekî ji me dûrketine em divê qey peyvê me têrê nake halbuki em jê dûrketî nek têrê nake mesela em jî îro zarokê min ji min dibêje ev dara çi ez nizana zê dar e ema dar zaten xwe giş dar e yani kava dara tuyê va dara hinarê va dara tirî va dara çi yani dara xurmeyê ev çi ye la ji xwe heye lêbelê ji ber ku ê pêşiya me neqlî min nekirî û em ziman dûr ketiye ez jî vîya wî neqlî zaroka nakim zarok jî nabînin tê ji bîrkirin ê jî em ji kişa dibê ji va fêkî meyweyê em dibê ji kişa va darê em dibê ji va kiş çiyayê gelo çiyayekî çawayê girê em vê ji latê çi yani tişkî em ê navekî lê bikin va em vê ji qîşê navê vî heywanî çi bo îlim navekî wê lêbelê bela me navê hayatê de me nedîye biçava û em nejiyayê em divê qey ev ziman têrê nekî lêbelê mixa yani elhamdülillah têrê dike û zêdetir jî belkî navê heywanekî nedeh cûre me nav lê kirî yani nekir tune ye heyê lêbelê ji ber ku me negotiye û heşê me tune yani heşê me têrê nakî em divê qey ziman têrê nekî lêbelê ne were ye heşê me têrê nakî ev jî dibe sebebek ku em vê qey zimanê me têra tişkî nakin yani kurdiyan ji kurmancî û vîya wî em xwe kêm dibînin û em jî dûr dikeve ev jî mixabin dibe sebebek kam siva dinê guhdarî bikin Koçberkirin. herê koçberkinê çawa ye ji xwe tarîxa cumhuriyetê de û vir de gelek însan koçber bûn yan jatî koçberkirin û ji welatê xwe derketiye belkî hinka berxwe dabe hinkî sekinî bi li ser zimanê xwe lêbelê belkî gelekî wan jî ji ziman dûr ketiye ev jî sebebek ku însanê ji vî zimanî û ji zimanê xwe dûr ketibe yek jî ew e hinek jî vê dema me de yan jî berî niha ji bo aborî ji bo ekonomî ji bo kar wîş ji welatê xwe derketine wana jî ji zimanê xwe dûr ketî mixabin yek katî jî ez dixwazim vê bêjim demê gelekî kem de berî Osmanî ya ji wexta Osmanî de ji bo însan bi dewletê re entegre bibin ê Türk yan jî Türkmen anînin li vî welatî bi çî kirinin lêbelê ji ber ku wan wê çaxê ragihandin û îletişim neqûsa bû wana ji Tirkî ji bîr kirin û werkeriyan li ser kurmancî lêbelê îro mixabin îro însanê me di welatê xwe de ji kurmancî berde û di qelbi serê Tirkiyan ji dev zimanê xwe berde ev ji pirsgirêkê dibe problemek û em de ji zimanê xwe berde mixabin ev jî sebebek e erê me gelek sebeb ji martin û İnşallah em çarekî bigerin û em vî zimana geş û xweş bikin û pêş te bibin lê xwedî derkevin ev zimana bera ji zimanê zarokê me dernekeve zarokê me lê xwedî derkeve û vî hawî jî em pêş te herin zimanê me zindî û jiyandar bimîne.